yingisa mangwa ipfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Mavonela kule awutivoni bitiva hi muthaveri wa tona nuku yini maseve mali ya mina nuku yini rona rifumo rangu ninga heta malembe ni hlengeleta mali nuku ayitalinda akayilo ete malembe ni hlengeleta mali loko yo tala ta xava movha ivi yin'wanyani ni endla vuvekisi lava ya vele benke va tisa ntswalo vhiki leri nga hela ku ri timiliyoni leswo fikisa swi herile ni teke mali ten mitanu kumeni vona yi tele mali leyi chichiwi ninga rikona hikuva nga roba mali ni vutisemende tinga chichiwi ninga sevuwi ava yimimini ofa na vhiki kulova papa vhiki ra vumbirhi kulova n'wana ni vuya nkosi ni na ngamuyana a driver golf na vana ni vuya nkosi ni na botwa nsati a driver Benz na mina lava ka vahlava va utwangi nkosi va tise xitina na vona vele hakuwe va utwangi nkosi sati semende na bona ala gariliwo ala gachichiwa ala itimova tinuwa na vengele ala eshitino ala isemende ala itimova tinuwa na vengele seven ukenda mane bendeni okenda imwe seven ukenda mane anikenda nyishilo kotani sane lege mali anikenda nyishilo kotani sane shabekane ngami komana shilipeti mova tamane shabekane nibuye nikula nalo kungosi kuendeka ane shabekane alipeki mali manale zami bona nipeki kwa man kendangi kokwane
nyana senchava ku hayara na sound vanga ku vona ni u endla ntlangu lavo kota ku hleva va ni swo nolota va ku a nga humi na mihloti a luzi n'wana va ni vona ni hleka va khwenutana va ku a nga humi na mihloti a luzi papa kuhiwa bodiri hava muru anchava leswiya swa ku chela xibodze xa munghana no timina a ni khentanyi kokwane lebyi i vuvekise baba va nga lova hi mugqivela hi mupfulu ku landza n'wana movha a ni xavili n'we malume wu ri na masiku Emanyukosi Jojo Shirinda neka Jiwan Soul Makam channel msawa kwa jigelele guys so mla follow man follow ka TikTok ame TikTok vele man follow ka TikTok name mina Manyukosi Jojo Shirinda lega mani Jiwan Soul Makam jigelele msawa kwa so aga industry layer hina ya entertainment there are those people ba believe akuku you can't do it loko uri hava swisokari swa ku boasta u rava swimbalo swa nyimpfu swa nyimpi u rava mabundzu lamaya masizisi reason i mhaka ya ku va yela entertainment hi nkarhi masizisi se va ku fana na mina ni nghena aka entertainment ni yi huwelelini ni ku ni ta aka entertainment hi vito ra Yesu. Juwas on the beats. Amkela ka eka channel ya na Jiwan Soul Makam ile ka episode number 4 ya mahlweni na vutomi bya Soul Makam lebyi byi nga kona mara byi nga tumbela nyana hikuva khanga vutisa ka ti interview to tala leti anga tshama a va ka tona loko mtsundzuka kuna swo tala leswi anga swi hlamusela hi tlhelo ra yena ra mjolo and everything loko mlata tiva swona ti kona episode number 1 ku fikela ka linga ka yona le ndzhaku leyi mi nga mi ya ti bona mi tlhela mi sungula na yena ka linga ka yona as ka number 4 ya mahlweni sweswi a qhubeka ya mahlweni na swivutiso swa hina Botsoni mi tshama mi no byala ni tshama ni nwa okay mi nge se mi hlamuseta ku ya mahlweni kombela ku mi channela so ka mahlamuselele man'wini ni lata ku mi hlamusela ku why mi sunguli ku nwa ene ku endleki yini loko mi sunguli ku nwa ni nge vi anga ta vutsela swivutiso swo tala la xikarhi mi ze mi heta ku hlamuseta xitori xexo a ni tshama ngopfu ko kokwana wa mina ne atakari so ni kuma ku va join swin'wana swa society yin'wana yi endliwa ka Mavambe hamba va ku Big 7 hamba va ku yini se December yin'wana a ku fanele ku yiwa ka Mavambe ya pfariwa society liya se ni kuma ku vanhu hinkwavo lava hi fambaka na vanwa vo mami wa mina vo hlahla xa ka hina xi ri xitsongo ni kuma ku xanwa matwisisa se ni kuma ku hi mi ntsena ni nga nwiki mantsongo wa mina kha yi nchinghela a wu chango ku dakwa lo chango ku dakwa lo se siku rin'wana ne va za va ku ni ringa hi Castle se ni ya xithinani ni khoma ne va ni fostera ku ni heta a ni hetangi test ya yo I fambela na mina total mind you mina a ni dyi swo tala vo mkokoroxi vo nyama ya nhloko vo xivindi ni vulavula hi swilo leswi vanhu va tlhela ku va na loko a ku rhamba nga ku tshembisa ku swa ku ta xava nyama ya nhloko se
ntwa test ya byala yi nga fambelana na mina at all evi ni byi tshika nuko a ni ngeni mi byala. Reason number 2 a ku ri mhaka ya ku hi nkarhi luwani ne malume wa mina a yi nga ri na swilo a yi fana na papa mina a ti nga ri na swilo malume Khosa a ti nga ri na swilo swa ku vona yindlu ya malume vona yindlu ya papa se ni va na that belief ya ku i mhaka byala se ni vhe ni byi zonda ni endla leswa swo va nchumu hi mhaka byala ku ve a byi nandzihi. Okay, se mi titwa njhani loko se mi ya kula na n'wina va mi nga ri na swo tala mara mi kha mi nga nwi byala? Ni vuyi ni swi vona ku a hi mhaka byala ne ku va munhu a nga vi na swilo ne mara ni nga regret ku va ni kha ni nga nwi byala because a ni kumangi lexi ni nga ta ku na ximisa hikuva mi nga ri kumeni. yes and ni rhandza the fact ya ku since ni tswariwini hi ti 11 ta October 1984 ku ri wa mune hi 6:12 but then chano mbutsa umtwimanga a mi ri kona a ni ri kwalaya ku fikela namuntlha ndla hi nga ku endleni ka amadyambyeni ya siku ra namuntlha hi nga ku endleni ka interview leyi mina byala siku leri ntsena ni vula ku na ha ri sober ever since ni sober se ni rivala swilo leswi ni ngo no swi rivala ne mara a ku na lexi ni nga tshama ni xi endla ni ku a ni influenciwa hi byala masisi like lava nga va pfuka ku exahayi tolo ni li flope blind. yeah Okay, namkumi Butson mi tshama mi dlaya munhu? ni kombela ku rhanga ni vula swin'wanyana Okay. ku dlaya a ku va xidyoho ngopfu ne swi ya hi ku u dlaya hi mhaka ya yini masisi that's why Xikwembu xi koti ku nyika matimba ka Davhida a dlaya Goliath masisi xi kota ku rhumela masocha ma xona ma ya lwa tinyimpi kwihi va ku va dlayi va Filista na xohi xoxe xi dlayi va Egypta loko va wela a lwandle. That's one question leyiwani yi ri na nkokanyana. Se ni kombela ku xi hlamula hi ndlela leyi ne a ni se za ni dlaya lero ku na possibility ya ku kun'wanyana ni le ku hleketeni ka ku that's why ni rhanga ni swi yimelela ku a yi twa ngopfu ne ku na high possibility ya ku siku rin'wana ne ni dlaya hi ku ya hi n'wina. Okay, ni twa nga ku mi lava ta vulavula swin'wana hi ku ya hi n'wina ndzeni ka n'wina na loko ku ri yi ri kona possibility yaleyo i swilo leswi mi twaku ingaku ma swi lava ndzeni ka n'wina ku mi nga swi endla siku rin'wana? a ni swi lavi ne because mina ni mbulwa masizisa ne mara ni twisisa ku sometimes swilo swin'wanyana hi swi endla hi mhaka ya ti-situation masizisa that's why ku hava phorisa na rin'we ri pfumeleliwa ku dlaya munhu na loko ku va na strike ku endliwa tinyimpi va va kha va biwa maphorisa ene vanhu va kha va onha ne mara va ku tirhisa rubber bullet va endlela ku mi nga va dlayi vanhu lavaya ne mara i vangani vanhu va dlayiwaku hi maphorisa hikuva swi kha swi boha hi phorisa a ri tholeliwangi ku tata dlaya mara ku na ti-situation tin'wanyana ti ri susumetaku ku famba ni ya dlaya. yes. Okay, swi fana na mina a ni swi lavi ku ba n'wansati hi pama na siku na dyambu xi ni pfulela hi pama un'wana xin'wana siku rin'wana ni swi twa ku ni boheka ku tlherisela hosi so na maphorisa minkarhi yin'wanyana va fika va boheka ku reacta ka situation yo karhi ku ya hi ku un'wana u va endleli yini hi ndlela leyo. Okay, a hi nge siku rin'wana mu tshuka mi dlaye munhu loko swo tshuka swi endlekile hi ku ya hi n'wina loko se n'wina mo fanekele mi lata munhu sungula hi ku tibyela ndzeni ka yena ku hayi swa fana na endla swilo swa so a hi nge mo tshuka mi tibyeleni swa fana na endla swilo swa so
kuna madlelo mo tala ma munhu vanhu va ma tirhisaka van'wanyana va tirhisa mo atingangeni van'wana va tirhisa xibamu van'wanyana va khomini voni van'wana va kha va sunga vana va vona hi ndlela leyo lera ro matele madlelo mi nga tshuka mi dlaye hi ndlela ya njhani ya xibamu mina xona sweswi kumbe I think for lamoyeni tanihiloko a sungula ka episode 1 mini pfumeleli ku swin'wana ni swi jumpa loko ni twa nga swi nga hlamuleki ni kombela ku xi jumpa xivutiso xexo okay no ni swi twisisile ni kombela ka ni nga ngheni ngopfu ka timhaka teto Botswana ka vutomi bya n'wina mi vuyi mi vaqambi loko mi khemkula mi vuyi mi va actor va director ku va na swo tala leswi mi swi endlaku leswi ku nga swo tsakisa vanhu so leswiya loko mi khe mi swi endla vanhu vo tala okay ni tiva vanhu vo tala swinene lava swi endlaku loko va ri xikarhi no swi endla va swi twa ku kombe ku nyika example ni nge se fika makumu ka yona yi ta hlamusela leswi ni swi vulaku hi ku olova na ku heta ku joina gym ni ngo va ni nge season va na tinyama mara na ku joina gym a hi khali ngopfu lera ro a swi bohi ku TV ti vonaka tinyama ta kona tshama ku ta se swin'wana wa ka Virgin Active wa swisuti swikulu and kun'wana ni tirha kona se va fika va ku ya jima njhani we u ri so we n'winyi wa gym se a vula marito man'wana ma na nkoka ngopfu ni kombela ku nan'we mi mateka mi ma tirhisa ku a hi jimeli ngopfu ku miri wu tshwa and a hi jimeli timayisele hi jimela ku tiyela okay yes so na mina jimela ku tiyela mara matekini marito malama kusukela namuntlha ya mara lexi ni lavaka ku xi vula ngopfu i ku loko i khe jima laya ku na vanhu vo tala vele vanhu vo tala loko va ha ku sungula ku jima kumbe loko va joina gym va langutisela ku vona miri wa vona ku ri na ku cinca not ku tiyela cause ku tiyela a swi vonakali mara va lata ti vona va kha va langutiseka hi ndlela yo karhi so ni kuma ku vo tala a va tsandzeka ku veketela ku miri wu ze wu va kahle ivi va endla yini va tirhisa ti-powder ku booster miri wa vona kumbe ku pfumelela a swi wrong na switsanana ni nge a nga ta vulavulela inani mara va tirhisa ti-powder ku endlela ku yini miri wa vona wu hatlisa ku endla leswiya va lava ku vona progress ka swona okay ni kombela ku yi tshama ni yi tshika kwalaho so vanhu vo tala lexi ni nga xi kuma lava nga mahlweni ka spotlight loko va endla xilo va kha va xi vona ku xa va tsakisa vanhu mara a xi hi ndlela yona leswi vo va swi lavisaka hi swona na vo va tikuma va kha va tshinelela ti-powder ku va booster titalenta ta vona a ni vuli powder straight n'wina since mi discovery ku mi na talenta mi kota leswi mi swi kotaku mi nga va mi tshame mi ya kun'wana ko njhe le ngangeni kumbe kun'wana na kun'wanyana hi xikongomelo xo lata booster talenta ya n'wina ni vona producer va ka va mi hlamula se a ni tiku ni yi hlamula sweswi or ni yi hlamula loko hi vuyi ni kombela ku sungula ni bula na producer before ni vuya ka n'wina okay ha ri ka episode number 4 Solmakam wa ha ri ku hi hlamuseleni hi vuyena bya yena lebyi byi nga tumbela okay ni kombela hi jika mavhengeleni kusuka kona hi ta tlhe hi qhuveka na laha hi nga gina kona nkhisile Juwas on the beats. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Eka mabindzu lawa yanga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Go kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 0729707053 kumbe u tirhisa nambara 06038488075. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants.
Salamu maito kubrana na elebentu shina mushe shikwe gore kwen chako ka bantala kosoko shana me ma gotso shaka na MST chuan sore makam o chi shaka tama gu na ke gu matabula he ka shora fakata wa ke sono ke shu o makata o sarakashi o mata o chewane. I am amkela nakambe eka channel ya hina ya number 1 saba hinkwayo jikelele hi le ka Joan Soul Makam channel mina hlulano ka khosa hi mina Cynthia wa Mafenya lana n'winyi channel Joan Soul Makam hi ya xixivile hi le ku yiseni mahlweni na ti question leti ni mbutsi xivutiso botsolo ni kombela ku mi nhlamula loko ku ri ku ma xitsundzuka kahle. The Bible says siku rin'wanyana a ku ri na Goliath leti a ti hamba di xanisa va rixaka ra ko vo Davhida ne ivi siku rin'wanyana va loko ku yiwe nyimpini Davhida xisele xi fika va xi nyika xikhafuthini va ku yisela vo buti wa we xikhafuthini le nyimpini se xi ya na xikhafuthini lexiya loko xi fika xi kuma ku vo buti wa xo va tumberini Goliath ti le ku rhuketeleni swinene ya humani van'wana ti-coward bla 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 ne se xi vava vo buti va za va tumbela hi ku chava misa loko ku humelela yini ku Goliath a ku ri nyankatlambi a ku ri xihontovila a ku ri xikwembu xi tshama xi rhuma ano chumayela va swi rhandza ngopfu mafundhisi loko se ti swi twa ku ti nghena matimbeni vanhu va ta wu lan'wa ti ku ano chumayela xikwembu xi tshama xi rhuma tintsumi ne xi ku famba na misaveni mi endla yini ma fika ma vova ntwana ma nga ha tlheli ma jola na vanhwanyana lava ivi ma kuma vana ntsumi i xitetema se loko xi kuma munhu xi kuma n'wana na munhu ku huma xihotlovila Goliath a ku ri un'wana wa generation liya hi rixaka leriya so a ku ri ditetema ma swi vona se loko xi ku hayi mitumberini va ka mheza loyi a nga tolovelekiwa n'wi vona na wehe xi ku mo mheniyani yalwa se va ku di ta ku dlaya ma swi vona se rin'wana ra boto wa ko leri ku mo hi n'wi tshika a zama mara he Davhida diza leti ya ku fana ku ya u ya di face di dume hi nyimpi u nge di face njhenjhe u ri hava nchumu teka swilo swa swimbalo swa nyimpi swa ti-shield na matlhari u havaxela na mabundzu se va xi mbarisa loko a ku ri masiku lama hi ta ku ti-bullet proof se nkarhi lowu hi to hi tlhari proof na mabundzu ma vo se loko xi famba madi lama ma kwakwatlakwakwatla xi swi twa ku laha na loko John 10 ni nge tsutsumi because na tikiwo xi hundzuluka xikovo buti wa xona ni kombela mi ni hluvula swilo leswi swa ni tika se va ku xi kulwa a na problem mara swilo leswi mi nga ni bexa swona swa ni tika ivi se va xi hluvuletela swilo leswiya di tlhe di xi nyadza wena u ta ka mina wena xi ku phemi a ni tika wena we u ta ka mina hi tlhari mina ni ta ka wena hi moya lowu kwetsini matsisi xi rhwalela maribye ma 5 xi teka rin'we ro sungula xi di copa hi rona ne ri baladiwa xi teka tlhari xi tsema nhloko loko se mavoko xi tsemi nhloko lama man'wana ma humelela ku tsutsuma mata ma famba kwela ma xihakara se lava va yimaku na Goliath va tsutsuma
masitwisisa Yeah. hi ku vona se Goliath ti dlayiwini hi xiza lexi a xi nga mbalanga na swimbalo swa nyimpi. Yeah. So aka industry leya hina ya entertainment, there are those people va believe ku you can't do it loko u ri hava swo karhi swa ku boasta, u ri hava swimbalo swa nyimpfu swa nyimpi, u ri hava mabutsu lamaya, ma swi twisisa. Reason i mhaka ya ku va yela entertainment hi ntlhari, ma swi twisisa. Se va ku fana na mina ni nghena aka entertainment ni yi huwelelini ni ku ni ta aka entertainment hi vito ra Yesu na moya lowu kwetsima, ma swi twisisa. Se swilo leswiya swa ti-Illuminati, swa vuloyi, swa madevhele, swa ku nwa swilo, swa ku tola mimirhi, swa ku vulavulela, hi leswiya ni ngete ni hluvuleni swi swa n'wi mi a ni swi lavi because mina ni ya hi moya lowu kwetsima. So ku hava n'anga leyi ni nga tshama ni ya ka yona ni fika ni ku ni kombela ku tiva hi ta mina hambi ku nga ri swa entertainment. As for vaprofeta ni tshame ni ya a vaprofeteni a na ha ri ntsongo, a ni nge se va ntlambi, a ni nge se chaya or a ni chaya mara ni nge se record. Ni profetiwe hi mhaka ya ku a ni nghena kereke ya xigubu ka profetiwa, se va ni byela ku papa mina na n'wana wa vo wa Matebula va ta lova. Loko ka ha ku lova papa endzhaku ka tin'hweti nyana ku ta landela ni ta rhanga ni lova mina endzhaku ka tin'hweti nyana ku ta landela papa mina. A na ha swi tivi ku a vete ku ta rhanga mina or a vete ku ta rhanga papa, a vete ku ta loviwa ne. Va ku sign loko swi fika mi ta vona hi loko papa ye va tsemiwa nenge, vetani mi swi tiva ku se rifu ri le ndleleni. Yeah, I think a ku fanele ku a na ha swi tivi ku fanele ku rhangi mara hi tshame nyana vo ma 6 months ne papa va tsemiwa nenge. Swi nyanya ku tshembisa, ma swi twisisa ne. Swi heteleli papa himpela va fika va lova, ma swi the way swi nga profetiwa so se swi ti komba ku se na landela. A ku ri 2006 loko papa mi va lova, 7 8 9 10 11 12 13 until today na ha ri kona. A va vulangi ku loko ku heta ku lova papa n'wina n'wi mi ta lova ri swi endleka mpimo ku va vula ku mi ta lova after Vete immediately after. That's why loko nenge wu ta rifu ri le ku teni ene himpela ri tini, ma swi vona. So va fika va swi vurisa sweswo ene swi fika swi humelela the way ne. And then loko okay ni vuyi ni loveliwa hi nsati hi girlfriend yi ri pregnant, so ni va frustrated nyana, ma swi swi endleka endzhaku loko ka ku heta ku lova papa ku rhangi luya wa pregnant. a ku ri before leswiya swa munhu luya a profeta leswiya kumbe a na ha swi tivi ku leswi a swi profetiwini or njhani na, mara swi teka nkarhi. U nga ku a swi profetiwini because a swi teka nkarhi hi mhaka ya ku u nga ku va siyana hi 3 months se ku lova papa, ma swi twisisa. Se ni boha hi nsululwani swinene, ma swi vona. A ni karhatiwa hi nsululwani nkarhi wa kona. Se mprofeta yin'wana va ni yisa ka yo va ku a yi swi voni leswa swo taniya. A ni yisiwe hi mandzongo wa mina, va fika va ni kombeta yona. Se yi ni profeta yi vula na ku a xikolweni why swi nga fambi, ma swi twisisa. Munhu un'wana na un'wana because u na ti-problems to karhi, ma swi twisisa ne. Ene a hinkwato ti endliwaku hi vanhu mara ti kota ku endliwa hi vanhu. So mina ni munhu un'wanyana ne a ni yi a va profeteni ni fika ni kombe ku tiva ku mundzuku ku ta humelela yini hi mina, mara na believer loko munhu a ndzi ku mundzuku ku ta humelela yini hi wena. Ni vula ku a ni kaneti leswa swo a wa chance, ma swi twisisa ne. So papa liyani ne yi hetelela yi ku se swa nsululwani lo a swi hluphi, a teki maribye lama buja a mimbhoni ya mina a ni tlela na dyona ne hi nkarhi luwa. Hi ku loko nsululwani wu ta
a nwi maribye lawa. Okay. Ni kombela before mi fika mi qhubeka na yona kwala ka maribye yena nkarhi hinkwawo. Okay. Mara hi nge swi koti ku wu tirhisa xikan'we same time. Okay. Hi boheka ku wu tirhisa hi khe wu tsematsema. So a hi ri ka episode number 4 mara swi langutiseke nga nkarhi wena a wa hi pfumeleli ku hi nga qhubeka ndzeni ka yona. So vayingiseri hi ri ka Jiwan Soul Makam channel. Episode ya na yi fike makumu sweswiwani mara ha ri na tin'wani ku ya mahlweni kombela mi hi khoma ka leyi landzelaka hi khensile. Juwas on the beats. Awusehlangana nanzingo lowu nga ku ringaniki makwerhu. Avuxeni, loyi i Elias Chauke, muyimbeleri wa vunanga bya gospel. Laha u langute chanele ya Jiwan Soul Makam, wa mafenya wa ndhuma wa hina loyi n'wi rhandzaka swinene. Hlayisekani hinkwenu. Soul Makam, Bodi Jiwane.